Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sekuten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Oda Mertikas ihadep pendebata bapanta. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas sada Tesalonika bindu telu, ayat 6, soh ayat 10 telu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipuluh telu ken si mendok. Asa merkitei makin ipergegohi Tuhani ukur dene. Gabem badia kene, janah oda mertikas ihadap pendebata bapanta, tikan roh luas Tuhan ta Yesus, rebak deket karina si enggo gabe milikna. Kita karinana si ku kelengi kami, ibagasan gelar Yesus Kristus. Ibas geluh en, gak tingo kita menjalo berbagai pilihan. Sada pilihan, imo asang geluh oda mertikas, deket badia ihadap peni Tuhan. Balikna, kipilih geluh pelin dirina sambing, deket oda menjalo Tuhani ibas dirinta. Geluh oda mertikas, deket badia, oda ngong geluh kumerna oda merdosa. Tapi, sada pemain talako perimbarukan geluh ta, asa satia mendahi Tuhan, ibas karina si rencet inggeluh ta endah. Sendihi i Tesalonika, idimo sendihi si merpulung, lako memema pekiroh ni Yesus. Ibas pememan kalai, irasakan kalai dimo si masa memain kinin dersah, kumerna iman kalai. Kumernakan iutus si Paulus mo si Timoteus, lako peteguhkan iman kalai. Berita si merandal sini pesakat idi, ipesosi Timoteus. Sendihi Tesalonika idi, mulape ibagasan kinin dersah si memaing oda mergegoh kalai. Memaing kalai dak tongo, teguh dekat ngelu, ibagasan iman mendahi Yesus. Mersodip mo si Paulus, asang geluh oda mertikas, dekat mbadia mo sendihi i Tesalonika, ibagasan memema pekiroh ni Tuhan Yesus. Enda mo sada tanda si Tuhunna ibas pilihan kalai, asada teguh deket nggeluh rebakan Yesus. Baku nengo mendahi kita. Kita karinana tentu lot ngo pergumulan ning geluh ta genep. Tapi lot ngo dilo-dilo deket tanggung jawab ta. Asada tong kita nggeluh ibagasan oda mertikas deket badia ihadepen ni Tuhan. Imo tandana kita nggeluh ibagasan kepercayaan mendahi Yesus. Mengikutkan karinanai, en mo refleksi banta. Geluh oda mertikas deket badia hadapan ni Tuhan. Idimo perdalanan ning geluh ta genep hari. Oda ngo pelin sekali. Mersodip mo kita. Ale Bapa nami, nggeut ngo kami memema katamu idi. Nggeut ngo kami mengulakan katamu idi. Nggeut ngo kami geluh rembang mi kebadianmu. Tu kasih pelot pergumulan ning geluh nami. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo banta, shalom. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.